Jesam ti ja te pobjegla sad? Da mi kuta se nekak, nešto se događa s njom. Već sam vam svašta pričala o tome što nije dobro za zube, što ne smijete jesti, ali bi probala naći neke dobre savjete što je dobro za vaše zube. Hoćeš li nabrajati po tome koliko je dobro za zube ili je nasumični izbor? Kopala sam ja po znanstvenoj literaturi i iznenadila se jako i otkrila da su neke stvari dobre za zube. Naprimjer batat. Batat ima puno vitamina A, koji će vam pomoći u održavanju zdravlja sluznice, ali će pomoći i u održavanju koncentracije keratina, koji pak pomaže u obnovi cakne. Što se tiče žitarica, svi znamo da su one jako prerađene, loše za nas, jer imaju jednostavne ugljikohidrate, odnosno jednostavne šećere, kako ih zovemo. Naše se bakterije time lakše hrane i brže naprave neku štetu. Kontra tome imamo cjelovite žitarice, znači koje su manje obrađene, koje imaju složene ugljikohidrate i bakterijama pružaju manje hrane. Manje su fast food za naše zločiste bakterije u ustima. Cjelovita zrna riže, zobene pahuljice, kruh od cjelovitih žitarica, znači sve gledajte da uzimate manje rafinirano. Što se tiče žvakanja hrane sa konkretnim mrvicama, recimo pravi kukuruzni kruh, to se može skoro nazvati nekakvim čišćenjem zuba, jer ta abrazivnost kukuruznog brašna pomaže u čišćenju zuba, znači u smanjenju nastanka karijesa. Namirnice koje su dobre za vaše zube i smanjuju vjerojatnost karijesa i imaju antibakterijska svojstva su primjerice šitake gljive, češnjak i luk. Naravno da mi zubari ne volimo da nam dođete ovdje kao vapor. U oblaku češnjaka i luka. U oblaku češnjaka i luka i šitake gljiva koji isto imaju jedan intenzivan okus i može ih se onako skužit, no mi ćemo to razumjeti i ako ste time smanjili nastanak karijesa, sve će vam to biti oprošteno. Brusnice su, na primjer, odlične, imaju antioksidativna sredstva i pomažu u tome da smanje nastanak plaka na zubima. No, obratite pažnju na to da su one sasušene u lijepim pakiranjima, vjerojatno i pune šećera. Jako dobar za vašu sluznicu, za vaše zubno meso je C vitamin. Naravno da C vitamina ima u svim citrusnim voćkama, da ga imamo recimo u jagodama koje volimo grickati, no oprezno sa kiselim voćem, jer je tu velika vjerojatnost da ćete si napraviti nekakvu kiselinsku eroziju zuba. Prema tome vraćamo se na da pojedite jagode, onda isperite usta vodom, pustite usta na miru pola sata, nemojte odmah prati zube, nego tek kad slina odradi svoju remineralizaciju, možete se vratiti pranju zuba. U tu skupinu spadaju još i rajčice, brokula, kivi. Po krastavce sam išla! Krastavci i paprika! Dobro, ili ima nešto fino da je meni dobro za zube? Pa meso i riba. Zato što su puni dobrih stvari, na primjer riba je puna fosfora koji će vam također pomoći u obnovi tvrdih zubnih tkiva. Istražujući koje su dobre stvari, sam se iznenadila kad sam naišla na dvije namirnice koje su jako loše za vaše zube, a to je zbog niskog pH, a to su kava i kečap. Mislim da su jako prisutni i to s kavom je baš ovo neugodno iznenađenje. Prema tome, vječno pijuckanje kave, kafenisanje i puno kečapa nikako nisu dobri za pH u vašim ustima i otapaju caklinu. Znači, ako pijete kavu s kečapom, nastradate. Nikako kava s kečapom. I odmah se počnem smijat jer se odmah sjetim kokosovog i maslinovog ulja, kao kokosovo i maslinovo ulje, gotov video. Nisu loši kokosi. Nisu loši, ali svega mi, ako bi se parodontitis liječio maslinovim uljem i kokosovim, ja ne znam šta bi ja radila. Ja bi tu imala dućan sa finim uljima, a sigurno ne bi ultrazvučno čistila naslage sa zuba, ali dobro, nema veze. Evo, sad ću postati ozbiljna.